Ingnam rai kumasai kamalong OSD asai ke claim BN nursery a hemalong tangkapen Borengavar sai ke jora beha ke claim KFA. Usuka asong atum lang lokso lemtem Signor LP School along Kahumridam. Kardom kadni sebeta thanbang niliarun lekthe non birtang ton pen arjik tha Karbenglong district along BJP sarkar nang chari det pen pariwartan puamen pen ingnam rai komasai kamalong thedung asai lang no ke claim pen piniarnian ta corruption atomon sinang jab bomlang ingnam rai komasai kamalong OSD sai ke claim abang pu BN nursery a hemlong sitangka pen Borengavar sai ke jor abiha ke claim pusi phirangkia mailong Karbi Farmer Association pen akoi pipon tangka pen Borengavar sai ke jor kang OSD sai claim abang BN nursery aphan hithi ruyang bong Karbenglong Autonomous Council pen insai srak nang jila pen alang lirong kachrab duna tumfan anta insai nang ji pusi phirangkia mailong Karbi Farmer Association atum pen kihang padu OSD hedi ahong no mane nursery BN nursery alang inut OSD hedi 2003 retirement end lo so retirement ended pang alang phan council ka blessings pen ni amase alang phan OSD pek lo sita nilitung ka chini teng bote lason thora boni council long pen OSD jong si pek bote la alang pen mani mesen muni tadulang nitung ke long do hai sita mi hala sorting ban ke tali si la alang phan nitum alang ranger do bom sami alang ke inut karapia muni nang se non OSD pilo aku la phan nang ulta council ban aku blessings tu di dalam alang phan support tu lo je kon la so support tu video na joini si pini nitum itu masong pen alang phan la so press meet phan ko lo je Karbenglong lo forest department long division do an lo Master Road pen dang lo casual workers tapi forest guard office sitting long suppose na pion pen dang lo chudar pen dang lo kami सब division saja itu pudahai bangke dak mithang illegal appointment for bangani non ke bribe for job ko ba illegal appointment hala bangle bisi chapter hai sita me poisa pen sakuri ki bang to na ko jene ko di ala bostu bangke itu non dak sakuri Toma bang anamuni si sakuri poisa pen sakuri ki namon lalu mati kami non bangke latu cuma tha bangke latu angbong Asia group dolo latu angbong si poisa pen si sakuri jor bom asi nitung ka chini teng pote all division forest division long NA ponon kiba working plan ponon east division ponon west division ponon baha hamen ta division hala so division ponon sitami halang tin division to na master ro pen dang lok angton bangke tangka pen si sakuri jor kon an pen sige yani de nitung ka julong teng ke master ro tum bang ta more than lakhs yen lo mane 50,000 pen ake kom ga ben tum langnam lo bote division ken la dak do nang east division ponon west division ponon NA punon ba non la working plan punon no sala tung lang ekta fixed price mi bang ke la lo je master road um han nang li lak khom bi pe dolong le forest guard permanent nang li lak khom bi pe dolong le la pen forester phan nang lo che nam ji brote lak proxy bi jok plot an kuri nang lang sinang tumlong ji lak proxy la ke forester price rate lo lak pho la ke forest guard rate lo la pen lak thom la ke master road rate lo la pen tumlong la tom phan munit ke van kiripi la tumlong do baby tumung pi budo la pen inut das po munit do lang tumlong das ke la ke PCF se kam claim la pen baby tumung pi la ke non ke silvi ka chance kam claim la lo Human Resource Development mate munida kailong kengkam ka chadordon jia phan pulote toklang thekvek nangji lasi foundation mate primary school along mesen kachali arwai sai dovek nangji non uwe kimia tum henlo morni sipir thelong inut mesen abang phubang phinang manpo inut lo charli aw somar ko anang deng sikacharla hin ba prang unji uneke primary ang deng pensi chini unji jongsi primary school ang deng along mesen lo kacharli awar sai ave pulote osomar atum akai kemorok ji ang ring thetan Karbenglong arlo kyongdung LP school along ke mesen lo kacharli awar sai ave Laswang bong pen samilang so education block ke parlo langlok so pen ke hello kilometer 4 an bag doji lemtem senior LP school ta isilo rara tum gache than sa alam ahok pet mate klar dak pen kachini jia phan usuka song pen lemtem senior LP school along humridam lo ka humridam hut ke thekdam long ke bangso school along desk bench blackboard antawe inghap mate monhap anta henno thailo Lasi LP school kenang sot ahormu kavia pothak usuka tiripia mai phu bibison teron ben kaning jepon ke lapuson henlo education block angkang langlok so pen kilometer an 4 an bak kahelo hoda kedo
lemtem sinar LP school long pini ani ta kaching thura war sai bepin sinini thoma prang nili tuma labang so dim long nili tuma song hin pen hada humri dam dera pena phi bang hada ka thedam long mangke halabang so school long infrastructure development mate kaching thura war sai bangke ajata bepin so jitin thegam la pen hada bangke la helo je bench abe desk abe blackboard abe la pen amparta labang so floor mate aklong mate hinu thailo la pen boundary wall ka beda pen jo khal bang so dim long mangke no ke chainong bihusi jui jam lo Lasi pung tu mangal bang so BJP सरकार non count Karbi autonomous council long cari bang la so BJP सरकार का के तमे परिवर्तन मते सबका साथ सबका विकास पोलाम से नहीं बम जों से होका जों से सबका साथ सबका विकास जों से la person माने दोबेग लो बलंते people से la bang so lemtem sinar LP school long opinion ne ta count Karbi autonomous council pen ajara war side people athe LP school hello jitu primary schooling hello je munit bonor jitu la bang so aprang ke kam ke jor ponje phani tu human resource development puse la bang so ki la bang so joं se awar side be munit tu manga chingthur aprang chingthuri phan mangke je toro oson jitu la sigi ki pung tung la ba hello je BJP tu non la bang so ke kai ke ma sabka sath sabka vikas pen poriborton alam mangke la bang so alang tu ki hangkong ba le kani thap busi niltum hin pen mangke puram na kokbu All Assam Adivasi Student Association atumpen Adivasi khay atum kisung abuthak kajesong asai ke padopona berta pherangke gotom chan pen berta nang pale Bang Pharoi siso se armu chitosi Adivasi khay atumta ST status longle pata sa arikati ki atum phan tangka pe bat nang jila pen satellite council nangji pusi ke hang padopon উদ্দেশ্যটো হেতুৱে আমাৰ যেটো 1 নম্বৰত দাবী যেটো এসটি জাতি আমাৰ আদিবাসী সমাজত এসটি হ'ব লাগে 1 নম্বৰ দাবী হেতু 2 নম্বৰ দাবীত আমাৰ লেন্ড পাট্টা মাটি অধিকাৰটো হেতু পাব লাগে 3 নম্বৰ আমাৰ যেটো বাগানৰ 351 টকা এটো হাজিৰা পাব লাগে 4 নম্বৰ দাবী Satellite Council যেটো আমাৰ দাবী হেতু পুৰা হ'ব লাগে যদি হেবিলাক পুৰা যদি নহয় তেনেহলে আমি আশা ছাত্ৰ সংগঠনৰ খিনিৰ পৰা হেতুৱে চিন্তা ভাৱনা কৰিছো যেটো আহি আছে ই নিৰ্বাচনৰ তাৰ আগত আমাৰ যিবোৰ দাবী হেমন্ত ডাঙৰীয়া নিজে কৈছিলে আমাক হেবিলাক ফাৰ্ষ্ট মজে যেতিয়া আমাৰ কোকৰাঝাৰত আহিছিলে যেতিয়া बीजेपी सरकार আহিব তেতিয়া एसटी আমি 3 महीना का अंदर दे देंगे बोले কৈছিলে সেই কথা দে আমি আশা কৰি আজি ওপেন সংগঠনে বিজেপিক সাপোর্ট কৰিছিল আমাৰ যদি দাবীটো পুৰা যদি নকৰে তেনেহলে আমিও बीजेपी सरकारক देखेंगे सोचेंगे बुझेंगे और समझेंगे बोली उल्टा কৰিহে আমি सबका साथ सबका विकास যেটো কৈছিলে হেতু আমিও सबका साथ सबका विकास কৰিবলৈ হাজু হৈ আছো Adivasi khay atum monon fit joy ki joywana phan sarkar along kelong nang jaja kong kachahang ahut NH36 atwar pialong thai bak thili hai hui anu tin ari deng ot cry sikache song padupon apong sarkar ahuta kebeng ke plak ke phurunde akhay atum non apong ke aning chepa thi si kibang ji MLA kilik ahut ke vote pidunde pusi sarkar aphan chingkring durlo non malam so poraphan birta muiton pon iksinang Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Dihinamo phi puthot birta long wang thulo bampothar pathu kamlong BJP bampothar committee atum mege padopona birta pherangke James Milik pen birta nang pale
Bamputhar local committee amai phu bolen tiso che pahim phu pona mai long aluhi sar po aman pen em lon sing teron chetong don BJP Mahamaya Mondol amai phu porno inti VDC chairman Orson Rongpi Mondol achun bang babu tiso BJYM amai phu Jiten Timung DTC Chairman Biren Singh Teron, ex-VDC Chairman Long Sing Tokpi Lapen, BJP State Mahila Member Hewali Ingtipi Pendang Lok, Ongdung BJP as Songalong, Klembang Kubang Piatum Chitong Dun Pen, Mayalong RDP Dun Renti. আমার সরকার রাজ্যতো আমার সরকার তাৰপিছত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলো আমাৰ সৰকাৰ প্ৰায় যিবিলাক আঁচনি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈছে সেই আঁচনিবিলাক মানে কিছুমান লোকেল কমিটি অন্তৰ্গত গাঁওসমূহবিলাক মানে পোৱা নাই তাৰ কাৰণত আমি এটা সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে আমাৰ লোকেল কমিটি আৰু মণ্ডল কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰি সেইখন গাঁওবিলাকৰ আঁচনি কেনেকৈ পাব পাৰে সেইখিনি আঁচনি আমাৰ এটা সজাগতা অনুষ্ঠান লগতে আমাৰ আহি থকা যিটো নিৰ্বাচন আমাৰ এছেম্বলি নিৰ্বাচন হ'ব সেইটো আমি এটা আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলে যে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেইকাৰণে আমি এটা ৰাইজৰ মাজলৈ সেই মেছেজটো লৈ গৈছোঁ আমি দেখা পাইছোঁ আজি ইয়াত প্ৰায় 100 ঘৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দললৈ যোগদান কৰিছে তাৰপিছত এজিটি তিনিটা ঘৰ মানে যোগদান দিছে আমি এটা ক'বলৈ ভাল লাগিছে যে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ভাল কাম কৰি আছে কাৰণে আজি বিভিন্ন দলে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দললৈ যোগদান কৰি আছে আৰু আশাবাদী আজি আমি 31টা লোকেল কমিটি মানে পলিং ষ্টেচন আছে আমি প্ৰত্যেক সমস্ত লোকেল কমিটি আমি মিটিং যাওঁতেও আমি তেনেকুৱা জইনিং প্ৰগ্ৰামবিলাকে দেখা পাওঁ প্ৰায় 100 ঘৰ 150 ঘৰ 105 ঘৰ তেনেকৈ আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ গতিকে আহি থকা নিৰ্বাচন যিহেতু এছেম্বলি নিৰ্বাচনটো ভাল ফলাফল পাম বুলি আমি আশাবাদী Laso amai long ongdung Congress IASTC lapen kaprek asong along kedo bang pharoi sido kaya bang phubang phiatum methang asong along pen cheo dunsi BJP asong along chepa ogdun rin tisi iam lungsing teron pen dengponsi karcho padopon Di Fulamding Road kilometer 4 Theso Jurpathua Klamlong ni apartment entertainment lockdown special football pre ni phai trainer cap arni angdung giti ke pathua long Hunter FC lapen Klimso FC atumang bongsi pathu ponlo Karlitang Pudang Tisopia men pen pre ni phai create roxiar ni pen entertainment lockdown special football ke pathu pangcheng ponsi ni apartment ke pathu ke chapatia long team trainer ke batumang bong pathu ponsi angdung giti ke pathu pon along Hunter FC lapen Klimso FC ang bongsi pathu ponlo la solo bol kitu ni ni dog no la ke paking dak lam bonta hin ana thuda ke pathu ke thek sera jok bol che thapun edalo laso jok kerem ki hai ke patini pon je aphan tie breaker ke tur pen si Klimso FC aphan goal pho pen Hunter FC atum parem ponlo kat news apherang ke Stefan Teron pen football ke pathu abang phua tum aphan karju ponalam the lapuhenlo Soldiers Sport Association mate 5 kilo Lamding Road along sinon itum dolo Ladakh non ninia farman mate entertainment lockdown special alang itum pen kibipon non pini lake ninia farman kibipon along pini ke angjung kiti ke pathu pon lo langdung ke patu angdung kiti ke pathu pon along non pathu pon non ilum lang pon stang camera box pen ini ke pathu pon along Hunter FC la pen Klimso FC atum si angdung kiti along pathu pon lo lasinon alang itum pathu tangdet pen aphi uthot nili secretary aphan arjupon thulang lasi labang solam kuthak hachini je aphan nili secretary aphan alang ikhan arjupon iklang lanini farman ke pathu along tomama atum si non ke hai pon lo la pen ke ni ke pathu ang bong tim ko na tungwang lo nang li hin ba chini kha Ladakh atumi 17 October 2020 pen ada bai thoksi pen chengo atumi tim trainer ke ban cepati ponlo lason cepati knockout si khela lo pathu ponlo lason bom si pine anian ke quarter final pen chenglo abe semi final non final ke pathu lo la final ke pathu long bangke Klimso football club Klimso FC versus Hunter FC alang litumang bong pesi non final cepati ponlo non pathu bomlo lason pathu bangke niltung la tasapu Theso Sports Association pathu aklamong si bipon lo la pen ke one organization bangke
kama Karbi Anglong Majority Association collaborate with TASA langsung sinil tum patu polo lasin la patu pon amen kir pon bangke la let kudang tisopi ukalitang kudang tisopi amen pen irpon sinil tum laso patu bi pon ini. Karbi Prantai Mang Lapansi Kang Ton Peglo Dome Thakme Kurwang Tu.